BJP Racharia song amahang kethek arni katalon. Bangso Ingdeng plike prapho BJP Racharia song amahang kethek arni katalon along maipu sunaram singnar kachepa hempu pon amayalong chunbang Daniel te sai deng pon. Sayang deng ateng pen ada porpai sirkep alom methanga sai hemalong BJP alama ingthur pon si BJP Racharia song amahang ke pathek atuma phan melur kaisi chikimo pon. Mayalong aluhisar po manpen ke ACEM Richard Tokbi kachetong dunalong ke ongdung atum chetong dun rinti. Kevangji jang mini pioneer kep arni pen camping pangcheng si a polling station tinalong ta armu ongdung pen munit pachetong nangji. Lapen ward commissioner, town chairman, vice chairman, anparta BDC chairman, BDC members atum an cyclem pa media phan sodak pen pachini pon. Ini ke All India BJP Foundation Day arni. Asi Bharatiya Janata Party Foundation Day arni. Itung Duarbagori Const BJP pen patir ki konsi da dolo maralong itu Foundation Day. Foundation Day di konwa apen jung ngarong pen dak kacetong Foundation Day dat kali masame kibangji arni MP hilik abud alam thesame itu joint extended mate itu mondol pen an konsi Sakti Kendro in charge, page in charge, then you kilo workcha doan atung pen pucing kicing mai tulong lo pen kebang ziar ni ke MP election Duarbagori pen ongdung abut balong konsi itung Omor Singh Tisofan itung gap 6 ST parliamentary pen ke itung tolong ko. Pini bangso mayalong bangkre po sosiatum kaprega song Jasimet Congress APHLC pen COC Duarbagori constituency along ning theklong asongja EM Richard Tokbi angno arjap si BJP along chepa ogdul. Pen hala surke lake MEC election abud itum Dr. Himon Sosarma ke bang dil dai thorlong midi stadium along alam pacita du maso pacita kon alam thelong maso CPDM ke towar na pipon legi pusi alang ni chechak do lapen laki council budget pen ke SOPD ke unik apot si state pen si alang ni fan ng PG lapen ali MLA election aprang na pipo pu so alam ke chechak do lapen proposal along a list dulu lapen choko la chunko Thama prang diring long atowar lamang laki SOPD council sector pen si klempon na sila antum hegan pen bori pen ke klempon bombo la pen hula da school do kolobo school do hula so aprang itu nge patang kasi bori bom kolobo school jong si tanglo ponte la diring atowar do an same patang pon lab nang bobutan itu contractor fan training wi Diring pen Thompson terang ke TV News.